Halo, assalamualaikum. Di mana, Neng? Iya, waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Ulun di kos aja nah. Oh, ulun ada kabar nah. Kabar apa, Bang? Ulun tadi giat patroli lo di Sudi Mampir. Habis tupang. Nah, ulun tadi terkajut lo melihat mantan pian di sana. Mantan tuh mantan, Nai. Sudah, Bangai. Ibaratnya tuh sama kayak Inya abis pakai tisu magic, habisnya pakainya buang. Hahaha, engkol sana. Ibu kota kada apa-apa pang pindah ke Kalimantan. Asalkan sebuting jangan sampai pacar bubuhanmu pindah ke hati mantan. Engkol sana.